Кашны ябалан хын ерги бур. Ишлеген шинда шалава вғыт елесе шанать. Шабах қылдық семдесік сидықма бұлдарашы. Шагудуба шигынны саманцыне правительство шурдинже тіпчеріш. Чуваш республикин эш инспекции бельдерне дырых игбинде ширим вишшемеш шулхи, раштаван вун вишшемеш адельне, вун билек организацинже, твачер сагыр вунды хыршинна, вун билек миллион тенгене яхын эш укшине парзата дайман. Шулдалык пышламажынче, шахизеп ширим билек миллион тенге яхын танлашна. Пинде билек ширим билек эшчене, вадрулды миллион жура тенгелех шалу парза татна. Сакуна бысса эш укшине памазыр пурынны улда предприятие ердюжине, уголовла явап тутарыш. Білдерхи шак вғыт паданлаштарсан, ердюжезем тұрыжаганзене чипеджек эш ушинженде сағалрақ түлегензем ширемулды процент таранчакна. Кашни муниципалитетрах эш укшине вғытрата да пәдембехтатса бараз енебе ядарлы комиссия бур. Шабақта візем Куславка, Шемерле, Комсомольский, Херле Чудай, Вармар тұрығызенже, тада шыны Шубашкарба Шемерле хулызенже хайзен тивежесене тулын пурнышламашы. Анастасия Сидорова, Виктор Степанов, Чувашьен нация телевидения.